Evo, gospodine Mandić, stigo je i taj dan. U Orahovicu danas stiže prvoligaš Drabe Osijek. Najbitnija utakmica u orahovačkoj povijesti nogometa, tako ćemo kazati. Službena 16. finala nogometnog kupa Papuk Osječko Osijek. Prvo, kako ste spavali? Pa mirno, za nas je to najlakša možda utakmica. Što se toga tiče, nemamo nikakvo opterećenje, maksimalno rasterećenje, ulazimo u utakmicu. Kažem, što se tiče psihološkog opterećenja, 100% na strani Osijeka, oni moraju, a mi što napravimo. Pitao sam vas iz tog razloga, je li u Orahovicu stiže u službenoj utakmici prvoligaš, momčad dosljedno jača od vaše, bez daljnjega. Svaki drugi rezultat, osim pobjede, neću reći uvjerljive pobjede Osijeka, bio bi prvorazredno hrvatsko iznenađenje. Ipak i jučer ste kazali, nogomet se igra za golove, nogomet se igra za publiku i pogodke. Ne pobjeđuje uvijek najbolja momčad. Kako ćete se suprotstaviti danas renomiranom protivniku? Imali treme, imali nekog naboja psihološkog kojeg do sada kao trener niste osjetili? Ili da se pak vratimo na onaj Karlovac, kazali ste da je to vaša najveća trenerska pobjeda. Danas će biti itekako zanimljivo. Evo, par pitanja u jednom. Da, puno toga ste napravili. Pa kažem, mi izuzetno poštujemo, uvažavamo Osijek i kao sportske prijatelje i kao ekipu. Naš predstavnik u elitnom razredu iz Slavonije, ali s druge strane vežu nas i sami znate toliko igrački i trenerski. Pokojni Lukačević je bio trener kod nas. 4-5 igrača su igrali i kod nas i u Osijeku. Da, i danas dva momka, Jurjević i Kalem, igraju u mladinskim kategorijama Osijeka i to. Tako da je ta veza duboka, to se do sad odnosilo kroz prijateljske utakmice, što kažete, ovo je prva službena utakmica. Meni će biti izuzetno žao ako mi izbacimo Osijek. Ali nećete se ljutiti na taj podatak. Ali nećemo se ljutiti, dapače, mislim da je Osijek ozbiljna ekipa, da oni to ozbiljno shvaćaju, to je njihov izlazak u Europu. Nemamo mi tu šta puno pričati, mi ćemo se pokušati dostojanstveno suprotstaviti, dati svoj maksimum. Kažem, na njima je maksimalno psihološko opterećenje, a na nama je da odigramo što kvalitetnije možemo. Eto, kažem, iz našeg gušta, to je nama utakmica, nagrada, zadovoljstva, jednostavno koju svaki igrač bi trebao želiti igrati takvu utakmicu. Na koji način ćete se pokušati suprotstaviti Osijeku? Hoćete li parkirati autobus onaj u 16 metara pa primiti što manje ili idete se nadigravati? Ne, idemo igrati jedna muška prava utakmica, mi ćemo vidjeti gdje jesmo, šta možemo, koliko možemo u ovom trenutku. Nećemo se, bazirati na to da primimo što manje golova, to ne bi bilo lijepo ni za gledatelje. Pokušati poluotvorenom igrom, onako koliko mi možemo, pokušati igrati nogomet, a kažem, lopta je okrugla i sve moguće. Igrački kadar danas? Pa vratit će se i Borna Mimić, krenut će susret, koliko toliko je spreman, to je njemu nagrada za ono što je pružio do sad, jel? Kažem, svi smo na raspolaganju u ovom trenutku koliko mi možemo i ne vidim, kažem, nama je to jednostavno gušt utakmica. Da, to je rekao i kapetan, da će oni stariji uživati u nogometu, mlađi vidjeti gdje su. Karte, koliko sam uspio saznati u pretprodaji, su išle sjajno. Prodano je dosta ulaznica, očekujete li više od 500 ljudi ili? Pa gledajte, ne vjerujem, jednostavno iz jednog razloga što je to radni dan, lijepo je vrijeme, ljudi pomalo završavaju nekakve svoje poslove, ali svi oni ljubitelji, istinski ljubitelji nogometa sa širih područja sigurno će doći na ovu utakmicu. Je li klub spreman za današnji meč? Jeste li odradili sve one popratne sadržaje koji se odrađuju za jednu takvu utakmicu? Mislim, priprema samog meča je dosta teška i mukotrpna, na koncu konca i skupa. Specijalna policija, dom zdravlja, hitna pomoć, policija, sve to u znaku današnjeg susreta. Iako je proglašen utakmicom visokog rizika, ne vidim razlog za to, ali ipak. Pa neće tu biti nikakvih, mi smo svi Slavonija i Baranja, kako da vam kažem, malo da dolazi možda Dalmacija, da dolazi Zagreb, to je onda malo taj rival, ovdje je sve to. Da, ali se mora osigurati. I sve to košta, da. Mjere se moraju napraviti, svi smo to, odradit će se maksimalno, evo, bili su predstavnici i policije i osiguranja, znači sve će tu biti na nivou, a mislim da neće biti nikakvih problema što se tiče gledatelja, ni pohvalite, ni naši. Rezultat, gospodine Mandić, iako je to nezahvalno prognozirati, uvijek kazati,
Ajmo reći do 20 minute, što bi vas zadovoljilo? Je li total nula? Pa nije to do 20. Prvo povreme, mi ćemo dati maksimum i sve što, ako dobijemo, uspijemo izdržati x, to je onda to. A ako ne, Bože mili, protivnik je bolji i nema tu priče. Hvala lijepo, želim vam puno uspjeha danas. Molim.